Haka khat sau tarik urumpang arjat huwei kaseng samla kishnong Sohra, haka jinglam presiden kaseng usamla Richard John Nongkeri, rengkat usketri usamla kiri kupar kenta, barengkat ka jinrailang ba usport sketri samla Robert Star Dotling, barkidkhot ka isi jong kaseng samla kishnong, kila pelong ya ka 7SI Memorial Trophy Tournament arjat huwei, bala ainam ha ilit Merila phanbuh bangkwai ha duar ublei. La sedang ia kani ka football tournament haka shi tarik urumpang arjat kuwei bat lapan kot pat haka khat sau tarik urumpang arjat kuwei kledan kumba sau phonai ligi team na kishnong baper ki pelawan ban shimenta haka ni ka tournament haka ni ka sngi ledan lang ki bahinga sam jong ilet merat Merila phanbuh rengkat usiem ka hima Sohra pa iem priman sing siem bat katukat ni kirang ba jong kashnong Krishnong bat lawan ru bersaki ya kani ke final daki pai ba rui football jong kathan ki bela ai mensim ya kinong ilakai ki tim ki bela Pyrshah ke final kilong hapdeng ka RKM reunion Sohra Pyrshah ya ke jai football club mau mithiet ka jinglak kai kalong ka bait nat hadu ka tata ha ka baro artli ki tim kilong ki berengkat bor
Bat haka bakut jong kapor kelapoi sia kajing bamla tep kul. Bat kara jong referee kalong banyak shoot tiebreaker. Bat haka ni kajing shoot tiebreaker ka RKM reunion Sohra kalayo ya unam tam shikul. Bat kalayo ra ya kasong pisa ka balong khasan hajar tengka rengkat baka trofi. Bat kajajai football club mau mitie kalayo ya kasong pisa nyo hajar tengka rengkat bat ka trofi. Yuk kesukaran na bahaya jong tong Merila phanbuh atau ilang ba kami itu buat tidak kayak Merila. Terima kata dah, kadang kerja day kau berjalan bah, Merila. Baik betul lah. Kat TV lek saya tahu baik lah, semua pelang ngomong baik lah. Ikhtiar ni berhai, orang sambutan tangan kemal ketarik kau benai, nah dapat kau kemestian, tangan dapat senang. Jadi ngambil air, makan nasi kene kata dengan kesulang makan air phanbuh kecil rumah, yang merah ini bangkuah ini boleh merah semua. Tangan tangan ngambil air, subangkan. Berikut mak, Malaysian, Ibarat. yuk banyak nak smart bangsa nak enterprise di yuk suai bangsa enterprise yuk suai best player di bangsa enterprise jong best player yuk bangsa media Hasimon phanbuh best player yuk IDI Roban Marbanya Sohra, hindi tinda pundan burom ni Reshnong, Yakatao, Marga de Reshnong Juni, Pakinmik mo best player jong kami kulaya. Reshnong. emerging player kalit sa iba Meban Kraw Sabong na po team Fongset Family Ka kusnam bakarpang kalek sia ka discipline team ka thor best player sia Robert Marbanyang, best goalkeeper sia Ricky Dikhar, but top scorer Feren Star Khar Komor, but emerging player Meban Kraw Shabong. ka discipline team kalit sa ka thor sa ka team thor best goalkeeper kalit siba Ricky Dikhar na po ka Jai FC bansa niya ka best goalkeeper daiba Sarai phanbuh Timta nya nyo sa ka top scorer. Bansa ni top scorer
insam dai pedang len phanbuh. Top scorer kalat Siba Fallen Star Karkungo nakajay FC. Ini ba Fallen Star Karkungo yang tiap adu sanggul. Bersama ini ka yakni ka Cingai Suba Security kali di ba Fallen Star Karkungo. Cuba ditiba ya. Sementara ini wak saya runners up. Ya, bersama dengan press juga runners up ini wak naiba Dani Star Karmi. Ifat ya kapten jong Kajaya FC dengan Smart. Dekat kita player malam selamat. Udah sebut ni Dani Harmi belum i General Secretary juga Krishnam Sohra. Sementara ini yang jingsam saya ginong job. Tak kalau winners. Asam yang prize di ba Jeriang Phanbuh. Kau boleh sebut Jeriang Phanbuh. Ingin kepat nak kalian juga dan kami berjawab juga RKM Reunion mengajing keren seperti Argentina. Lihat Merila Phanbuh belah pilih yang teman ini ki jas kita fantasy naik ke play ki bat kamtam yang tim di belah one sim lihat kai lihat nggak kamtam dulu tim ke belah one bar lihat ni nambah kemala un poin sekong ai kupero ya kita free lama kiru i mak mayo lihat kai Bat la penkut no yang akan dikasih daki kentin ai kublai da usamla Mitchell Harmi ubalong u Astan Sports Ketri jong kaseng samla pri shnong. Kung sa kalik bahayang nasam jong ini Merila Phanbuh. Ikut di siu ya ki bahayang ya hasam baru bewan lang ni bangamla banjir kitang ibe pa ibe. Bat kajing kublai ka ar kalik sa kador bar fisnong Sohra. Bela dol kat lang ni Ketri jong kador bar fisnong Sohra. Ya asastan ba sinong jong yau jingtang bot kemju ya baru di sekutut membaca kador bar fisnong kepala lempai yang dia mentakas niru ya kublai lang telum ya baru kan.
bat kejing kublai ru kalek sya ka support committee jong ka seng samla krisnong ya presiden jong seng samla krisnong secretary finance ya state member bat member baru di pelatre sistem mi labat ni nadu pas sedang kan ka football hadu kata poi sya ni ka bakun te kejing kublai ru kalek sya kai airbar seasonal kabeda rekat lang mangiang ni ka kejing sengui kejing sengau tenat kejui lawan ban pen ring yang kani channel pemerintah kabangin sayui haka airbar seasonal yang kani kejing ilakai football jong elite Merila phanbuh kaban lisa jingken mau silenter kejing em jong ni te kejing kublai ru kalek sya kini kira free boroar ngut iba feren star kan kongor ba iba abiwan korba ibala Trei hitam hadu udang sedang dengan kakim hadu penakut final ke pemerintah bat kecing kublai ke bakadu kalek saki tim baro sau pandai teli tim kipelapoi baruan sementah akan ni kalian Merila phanbuh to ublai try kendrat un ai ki baro kini ke badan ni kecing kot kiak mat ban mensim bat kindang yo kamai kaji bat kadu kaduai ai kublai kadu ya kini ke tim RKM reunion kepala Tresitom benra ya kini final jong kini ke tournament kumjuru ya kini ke tim jajai wala kam simla benjob dari kedan ke benjob kedan ke benrem ti to hawai bak senam ngin sai le pha ti pangini kentian kulai sibon kalian yang hapus dan yang sesamlah kisah Sohra aku boleh kerpang kamtam yang kesepuluh kunci ke belala RT kan ni ka tournament bomta nak bersedang kesngi adu kan ni mat bomta sampai mulai ba araja arwe bomta kan ka tournament bala pelang sponsor dah sponsor di bak jeriang sing phanbuh di pemirsa ikan mah ini ni balik no nani seperti tidak kalian jangan akan bukti ni sebuan entah ai ke jengker kerdo ya kalau ngi kalau sem i pak jeng sing phanbuh sai boleh nasi sai kerku kerdo i meniok kamet buat pai paklai tunjuk tu ya ini sem i Tunas ketri jong kasing sama Pyrshah Sohra kuat ni untuk pau sai ba umdai ba ni ketiu tang football le ni kuat ro nak sama Pyrshah ba ketiu haman dak ni sports cricket ni football ni badminton ko basketball ro no ko ba de ga sport si ngina pentiu menoi semat ro yai min tiu ba sports committee ro kadang la ban Tresitom ma pentiu kena ni nak kalian ka sport committee jong kasar samla Pyrshah Sohra idon kajing aku dai ya ba jeriang phanbuh ibala yarap yang i ya kan ka sponsorship ke ban penyelek ni tournament ka balong ka jing ai sak jik mau nari sem jong i mi jong ni ba jeriang ba ketang i liet Merila phanbuh